Ketenat Sipai Jongkeri kala rakhe ka Nyopundre Infantry Day mendagasngi Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ula ai khuble kerpang ya ki rang Sipai. Ka Presiden Keri ka Drupadi Murmu mendagasngi kala ken mau buram ya Presiden Barim Keri Dr. K.R. Narayanan ha kelingkho sikha ka jong ha Rashtrapati Bhavan. Ya kata masa Bhai Duj la rakhe mendagasngi hadian ke Diwali laju rakhe ya kani tamasa kumshi benta jong ka jing penkut ia ke jing rakhe ke basan sengi lenter. On ai ke Presiden Keri ke Drupadi Murmu ya ke silver trumpet bat ke trumpet banner Shah Unong Yada ke Presiden ha ke jing yalang ke Banlong ha Rashtrapati Bhavan mendagasngi. Palat ars pakat kendai klor san pupra lak teli kidawai tika COVID lade ban ai ha keri hadu mentaling ba ke nationwide vaccination drive.